TV wastorire buhoro ndibet ko mujana kushemera munonga ha program reba hindukire kandi program yegine berho burizo bari ya Sunday shahi na zeciro kuwa kwa batu wegitaho murundo rwo kubanza aha program ahantu tayisa abantu batari bamwe na bamwe nambwe nerizoba hina kitwa betu tayayire sabite yahwiri omwanya gurukwetu wa Kyamuntu mu Rubongera Kajara district ya Ntungamo tukatayira mukaya Reverend Canon Hosea Matsko kandi we no mukazwe abantu aba tukaganira nabo tukabatayira twabakunda twaganira je ko nkabo inshonga yo gwirestara hindire mwene rizoba twakomere nto turatandikira ndi betko mujona kwakira kandi utegwa kugira ngo program aje twine ikivuraga secondary school nakwakira aho utandikire gukora lesson zawe zizuru kushomesa abantu orebere mpinduka ki abushweri empinduka kabire ruho konkaza devil nelaya stane na Rwanda munonga kandi mbire nishoma ndukureba mu huriga Uganda kurigenya mu myaka konko mwakogo nantakwenda kureba ruko dokwaja ngutareba imbiho mutu finally omwaka gwo 2024 nena divorce mu Uganda omuri Kampala aba divorce ingire by record ni bitano na babiri emyaka ndijo nereka ngo negenda bakaba mu 2020 bakaba bari igana 27 abakoratiro babayigana 36 abakoratiro yagumane ingera ati ni bitano na babiri so the devil is fighting konka wagira ngo ninkora ki abundu kwegesa 1 to 1 mbino mu record kitabona kikoreka nyine email zabo nyine amasomo gabo once in a while nimbohereza WhatsApp mbaguza what is your prayer request abo bagira amakagaremere abana omwami tukayifora kitanda ina mukasaringa we escalate chemyogamba details abantu so ni byingi mwenu I am in touch na mwenu mu kitabo ababunka so fanya wabunyine abadivorce ingire ijombe nimbara rukoda they are 15 abafire n'umushanjo abuna counseling so I have details hati nogira ngo ekanse sigiremise kutamu muhimbo muhango nkogo gukwegesa no kora follow up kugira ngo enambo mwago kugumana yongera instead cyendere nogira ngo nice kibiri first place abantu bingi to claiming we are counselors but professional counseling in skilled osheme kubogi training retu osheme kuboyi no mutama uko yesi yabaye no gugumisereza abinja abagize ngo bakansaringa they are on money ekansa wagizamu abakutaye mukono tamutware taho miliyoni amakanisa mingi namwe ari umuntu abantu ayira hijo arikuruga Kampala yareba aho yifaha umunyine inchwa mutwe yagira Reverend experience yoyine ati toyembeka ukatandika kanisa ikaba income yawo myaka ibiro misho mwene amanya what it means no wishemwa inamaka ukabe nangambira kwa ine challenge mu makage wono mucyara kubatakumanya na musente kabona no bakora mwenu mene churches zino mu counseling different ya earn money najya ngo 1% but it is nothing covering a lesson 10 hours 10 na rero bakakwemutwara nketana nari kumnabona buzakubasha it's nothing in ministry unka church ekabene kikora unka teyine abo kukikora kandi abagezo kukikora abingi tibine time tubaro abine time tibine bukuku abingi bajati turho nabo kwenda counseling wari bajya ngo tubaro namwe all saints church ne cyakunyohereza abantu abarukora hero za America za Australia za Canada za all those people abukora Zoom konka bamwe tubara kugira kandi abingi kubakwija bajya ngo we did not know I have cancelled members of parliament, I have cancelled doctors, I have cancelled lawyers, I have cancelled board of tenants, I have cancelled division one of labor, and at the end they say, oh,
we wish we had gotten this. I don't know, but hon hagira kazamo abo ko baro umuntu unahiritse kansaringa abakaga kagaremere bakamushija kamukata n'umukozi and Bible neja ngo tsasaranye as I speak they are again together bazire n'umwana ubujuruzi ruhangana abo ko bamaka aho kuzahona nibane bishana ekikuru no kugira ngo tusasarane. That's what the Bible says. So nutwegesa basing on the Bible yo kugira ngo tusasarane na some skills. Okay. So mukama basa kora nuko tukozere tiki. So nico twakwinkariye inge n'amakanisa abahure ababuruzi gukora konke murundi mingi bagenzi banje abamwe bakikora abamwe nico barema babamo on the projects konka project n'umuntu kubarije rero kikamuretera kugira ubushobozi no kutahibira kuza. Okay. Kwiha henjweji kanoni ebindi nice byoye korire kwihobo utandaka gukora emirimo yawe other than school fees z'abana na nejinju ogubire mu ngobire mu bingi ahubwo kuba ukombe kenshi umukono ni namakaganda umukono ubu nabinishomesa mu university part time uwo mcyaya nashomesa mukono no butoye tur Camp Paradise twantararo mu nju yita mukono. Yes, that's nice. So hari yenju kandi twinente tinyingi ziryaho ahwanyuma aho nuri akakantu ka yero akonuka ejo ni kamera turi America tuba turebe nto wakama no takama tinyingi ninkenti ikumi ngo bantu ziriba tureba bakama tureba twino rutoke ekazi nkishatu. Interesting. Ari rutoke ari ruriya of course ntugezaho tutamwe bitumba twamini tutamwe amasha arabona tamurore 20 zebinyansi kubiha umurusindura namwe ntumisa amasha cyafora the other year ukiha 1 million ubwo guhire nyire 1 million. So nyine mbuzi and I live, I eat, I drink and wagambenju konkara ibinde bikugetengisa amashanyarazi kuzagakurira bwiha hari bo abantu bagata bakakoma hariya nkata 1 million kujya gareta veni wana abamizi amizi ko ntari wota so ukatimba sharo wero kora hansi mu rutoke akakwata 1 million nkina so bagatimba hariyo pump ya ka miliyoni. So amashanyarazi gakujaga pumping akazo mu nju ngamiza gwana ga running akundi twineyo water nankani water amiza ga national water. Okay. Then twine musora soreji nekora ni sore ndijo mu njeje nkuru ni sore ndijo umunju yo mukiko imyanya zato numawo nwarho tatana mawo kafa tabakiriho. Then of course na no kubaho na nagira ngo umwe nimba ndi America to go to America ni miliyoni 5. So kuzaye no kurugayo of course tinchiganzi ya mwana kugira ngo nze kumushabe sente wana shaka amukorera ibindi ayiruka for it nebindi. So kumuka America mutura nawo munju mwinenjo yanyu mukikora kuri abintu majubi storage house kuri hano bazeta mother house umwe kubera nke yabakiko narabogurse of course restored twinayitwa hansi ni byona mwene ni sitting room in a bedroom in a garage in everything. Kandi kindi kiwagamba of course nyine muna motoka kandi arendije umukono nabandi umukono so tibyingi but the average ninga hansi yani but at least I thank God. Echo rukwena no chase. Nicho chase yes. Okay. Hati twenzire okubukubuza tukujya unanyenda kutimba mukureba ubwiga bwawe. Onkana nyenda kuri abantu abana babasa kwegeraho bata. Omuntu we akabikira atanyensiya yokobika muri ngo kikuza kutunga ebebe watugambira uko rya hozinga hobika hozinga hi umuntu ndije akatebekana sata retirement. Retirement in the first place nakugambira madara gunakoze rumukanisa mwene kwenda ku kitandikira buna abadayisani secretary
kandi ntunge mutwaro 20 Western Corridors kandi n'abana batanu mu secondary noteka ngo akabene kinabene imbika nkanye nente za zero grazing yes konkana mate yes omukyala kandi supplementing our deputy primary school Bweranyangi, one of the best schools konka entasya eketa kumara ebyetengo byitu so nkabongora bintu ngira konka nkaba ntakubasa kuzari ivuyo kugira ngo nakora iki nakwinzire for example abantu bona hasera abo bona n'urutoki bakaba abantu baruguza konka ndimo boko bankani concentrating abana kandi kugira ngo abantu bakabagera abayibishyi tubashemerire kumanya kugira bati and I would encourage people abana bona nabana so kindetera okugira ngo no ranga yampire cyo mwene zona nkanta kubikaho omutayi mwejo inagambe nyinje yekanisa ahabwe ntasina ibinyine of course kanye nente kumaninta kunkaze kumaniza shohora nko mutaho wato mutaho ukashora konka huntandikire Bweranyangi naga kitu na min mukon Kampala diocese na counseling naki nubwo natandika ku investinga kutamu buntuntu gukora utuntu tuke ukinvestingira bukuru ukatandika kubika wakuzire ya abana bahize kushoma yes aboko batababona baherze kandi omwojo wahererikira akari on government ari kushoma pharmacy so nikibasika gukora uka savinga bwanyuma arahanga yakwira magana tokachebarira but I had nothing to do konkani saving abo konkani shumisa abana Bweranyangi fiza Bweranyangi zikastaringi bona niyo bashomira bingi kandi umwe yashomera makere abantu bashatubona bashomera mukono university twazor sa lot of money so kaho mukwatara yesento je batenkanta korakinga nkaba nindeba mukama nankurisi so rero mwoje unajya ngo ugashomira sponsorship bwo kwakisha bwanyuma so okwebikira I would say okwebikira ngakutandika kare nabwo nkabiyendemerwa nakugira ngo kunarebero bwahure na Dyson secretary ntunge myaka 20 naho jyango kaza kakoba nashomo bushomesa that was an investment no buntu aragitire mu kibanje nka investinga nahumura natunga pension umwezi nitunge mutwaro nka ashatu tisa close 30 za pension. That's nice. After all, nothing is just good. Mweje tenda ko investment. Then enti izina guzurobwe nizizara nguma ninguzaho kunkwingira byababishiki nyahwente nza kuko kuma abanyankore that was an investment. Then ebikubaho ebinkukora wakachagera no kitunza no gire kiwakora. So that's how investment. So kubiko kunakuye na munonga bahuri bagenzi banje. Nka advising ngo in addition to imirimo yibarakora bashimiye kuba bini something income generating we batariraho kuko baninyeje sabagore mari SBSent ngera ngo umushara gwaratunge ubanze hewe kimwe kumucyaranga uzikwire 10% usigaze 90% save 10% zora saving zibeze zibikubisa kandi yo mbigombe ebyo namwe ndi mu kigombe cyo kusavinga nicyo cyanyeba Kampala diocese ko kugira kizibu nozo ihe miliyoni 12 haro ibakweta trust bank n'ingano bageta micho trust umur Kampala erinakawa nimbika buri mwezi nyina yo close to 80 million. So tinzine mu banja but kandi wazena no bwakwa nchakara ukazena nozihayo. So investment nkezo na za izibakweta yani nibikoguze yabana za society ya sako so numwe investingire kunke kinagamba wawa no umwahure asheme kugira supplement ahekimo 10% abiko 10% 80%
abenzo yakora isi byetengobi kandi bya 80% zitari kumara are reducing our expenditure kwarabe nashomeso umwana ntari byarema kandi amute aho bakwanje all the same no mwana ndashoma kuko umuntu tugira competition umuntu yagora piche na watu ningora piche umuntu yagora anatananye we should cut the coat according to the cross we have nico nakozire kandi uranga mbasise mwene yaduvase nakwire na munonga abahereza mu kanisa kandi abini amataka abahora bari nko mu marisa bene amataka gariyaho katunza kakigamba bene amataka bashime ku bantu nabahinga nabatamwe ibintu abahora abatakubyenda konka nokora ushanga wagira intasi bunandi kitunga ka principle camping enyanya unyongera intasi yanjye then bakuko nabo. That's nice. Mwenu obuba no yenda kumuraho mwene kibeta free time leisure time ugitwazo leisure time yanjye kundi kuba ndiaha no walking and reading. I like reading exercise yo kutambura ho kan exercise yo muto reading and walking. And I also leisure time our counseling I need to interact with the people kuzomu bantu kabatayira yaba no group kandi kachitandika kare ubuna bindi kitunga no principle umuko nabimbani ndabo mu maduka nashitama nabuza nkomba ntaba kunywa maruka kozaganira nabo abishe mungu no shama sikotanje kunywa maro baje ngo but we need to interact with people. Okay. Best moment in your life? Best moments in my life. Nobuna tunga is over the ring. A care black and white. Nechano red, but again was my best moment. Eya kabi best moment. Eya nkozireje nkahura nashemererwa. Nobuna tembenyoni umutamuhara wanje nkumi 2 na mushanju arukujya muza kutahira America yanjye ngutindisa kunabe ndi umunyonyi for about 21 hours. It was again my best moment. Yakashatu no bunatungo bwahuri nakugambira ko nashemerirwe. Those were my best moments. Konka ko umweshongozi ko aramuhurire bakweta God of the valley and God of the mountain. Natungire na sad moments. Obuna ferwa my mother na my father. It was a sad moment. My father Chanana Nena, it was a sad moment. My mother was chenda netano. It was a sad moment. Konka sad moment ya kashatu. Nubuna ferwa mushenyere father bingana muntu. Hakon hariyo. No mutariya. Tukakora hamwe akari mushenyere Nyamitanga. Kubantirire se mu Kampala ngo yafa nkara for the first time. So najya mixed to watching both. Okay. Best moment na first moment. Wano kuchimbuza kare. Naniza kuchikubuza wachigarukamu. Hano ryo mushomesa. Okay. So Reverend hariho bwarireho life. Ya kugirya ho life no buna bintu akajono. Nati ni injirya but in different context. Umuringo gundi. Ogwenyima ukaba it was kugara life konko kwa wastage. Amakaminjo nito bake abakristaayo. Most of them are Catholics. Numwe nakurira around rajang my best close friend was Father Bingana Muntu late. So twakora hamwe aba mushenyere akari ari revo yo kurondoka bishop. So he was my close friend. So imyaka ejo nabandi bona batarashemereho kwakuriyo kuzana dance. Okuzana cha okuzana rumba hashacha bakamagize nabo okuzana twist ibyo ngeje rumba bakambagize nabate mwishi timbuza kuzikorera kabo kubayitwa chapter close the chapter ukonka nkabizana na cha n'ibindi then secondary school kitunga wars
wars zikazi rya murembe na haturu muchima kuzina wars yes abana bakuriro mubona bona LC akari LC 3 mbamweta mbera akari mubaho mubona akari mujyo n'umuhwezi akakoraho kamukuzi kari mu accounts tukashoma hamwe kitunga eje myaka ejo nangwana katurebe urukwana kurebe ebya nankani ebyo mishango mu Uganda kashoma kitunga so eje myaka ekeriyo kuzinaga mabuzina gunagamba habaho bugeni bagura amafoni rero bagitera muzina but wars umuri Yesu hati nabwo ningizena abo kuba nizo dances common kuri yituri so that was how I used it mpaka junurwe izizabizero mwene kwahereze kujunwa what's your best song my best song season age ni cyana na munana icyana na munana ni kigamba ahakwayo mwaka tate yitwe ntukwayo mwaka ugumusya tate yitwe ni tuhayo ugumwaka musya mu mikono yawe no mugisha byone biragubemu ebirungi nebibi okubiri bakona bikuhimbisise mutate yitwe mutayo ugumwaka so buri kwezi no ine best song akube kinindeba ne cha January so cha January kwa nico nani na munonga kandi no kubura nico mbe nimbo throughout buri mwaka abo kuba byona ntunda tiboha tate yitwe mbweno yaba birungi yaba bibi tunokono yawe okay mwenu omushorongo gumwe ninga quotation imwe ninge fumwemwe eyo kunamno ni byingi woka ko kureba mu cyabagabe ishura abagabe cya kabiri ishura yikumi na mushanju urinyereri rwikumi n'itanu ntagera ngo nikigamba ha Dawudi ngo Dawudi akaza mu kanisa kushaba ningo mutempo yagera ati ayi mukama ninyoha na neka yanjye nicyo ki ukundinda ukampsya nukundi kuba ninjye ayi mukama nyowe masiko ninyoho mwojo mbana 15 ukundinda nkaramo mbatakiruho ukundinda mbonashomene nabo kundi ndo mbahora batakiruho ukunda byo mu marisa gona kintu bujuruzi eyindi kuraba yona namwe warebeka abadomba ngiheze kugihebwe kanisa bakinyijwe imyaka 10 ninyoha na neka yanjye mucece yayi mukama ukundi ndo kampsya nasimyaka imyaka 58 mwene cyo kunza kugera hande nicyo kiri kwija and I wish everyone thank to God abo kumurinda kamusya. Okay. Yes. Obu aboro mutoni nkamzano shi wabo ukunda kuzana. Kuna akura nakunda munonga ukuzana imizano. Itokun drama. Itokun bur Christmas. Ibrahim na mukaga. Na nachiro cy'abana batebirab na munana twatwere imizana yishomero. Nkabamba cyamani narumba kwa yarida nari emzano na father bingana muntu onagamba tugikora kanisa ikindi kiro tugikora kerizi hari aseri buri mwaka mwene mzano nkabangikora abanyuma yo kushoma ebitabo ma things for apart akushoma Lion the Jewel tukatwere imizano namwe ninjo mbini nguza kanisa ntumuchikore imizano ngunga Christmas kamwe murabo mun mweshongora ngutwakeshongora kuno yatubakeshongora cyo tinko bareba Night Angels tinko bahora rose kuyahoro Pentecost hariya niyo kutere bidongo so those are my things moments.
wabora umutoku waboreba nko misho kagira nko rukurora abanka muntu amuringo nabire nkura munabe ni nkura nkabancara kunda abashomise abo kuba kundu baye barakomoni orebo kwajwire orebo kwa kugamba orebo kwa nkabashomise mu primary nkamukuru wakahuta bagani mukuru wakahuta kosiya kosa kahumura katuha nubona abeni ndeba mugenzi kasikura abantu bagani babeta abantura nabo nto wako bumushomisa aho kabinde kitse bakuvuga amagari nubo bine radio nubo nubona abiri nkunda umushomisa kari wakabi ninyangu nawo kwankanta kare tukatine Dr. Kono atine bahi mwenu nubaye ba nkunda rero bwanyuma kandi nija nabo mushomisa nyine license nabwo nija nabo mwahore ona nabwo no bushomisa so ekiruto cyanjye cyashikira kandi nsimana mukama I don't regret korba warugire umagara gense jininka izina kirunjeri ukwenzere kureke nyuma mbwene kimwe abanyabitabo kimweta legacy inakwenzire no mucyare yakutaha nashaba burukiro ntakajigambire tugishabira abana bitu batano tugishabira abana butwariyemerire tugishabira abagora butwegise tugishabira aba close to us no kugira ngo bamanye ruhanga bajunwe rero baguma mu kwicerezana munonga abana bita biological kuturuza kuzo mu iguru rero turi kwicerezamo tubabuganiyo kandi nitishaba namwe no kutukishaba might give you formula obutabe turi Nairobi no mucyara kana shoma counseling diploma nyoni shoma masters emyaka 2 turi Nairobi twatucira kushaba ndandanda nangwa twatucira kushabira abishiki bitu bata abishikibana no mujuma ruhanga ojo bobonera bojo barungi twagera ngo twatubashabira mbege tucyatwegesa ngo abana twajya ngo abitu babege surrounding abantu babatabirege nabo barazo mu kizubu mwenu twagera ngo urugo kubanza abuka twatwe n'abana batanu tushabira first born tumushabira ajunwe agira amakamarungi aha muheru legacy yaratunge tumubuga no mwiguru bagumene bajyango bari abana tabana nkamasiko ebifamutum bagene bajyango rya no wamasiko kandi ari n'ikitini so omwiguru na Yesu wa kabiri creant mushabira Tuesday kandi tubaterire sumu tuboherize WhatsApp what is your prayer request in addition to kugira ngo agumajondo azo muri legacy wakashatu tumushabira rwakashatu nabakorike bishani wakana tumushabira rwakana wakatanu umusigazi tumushabira rwakatanu every day tuyine utukushabira na prayer request zaine nabanda butwagamba Saturday nishabira mu cyara ako twe nabana batanu amazoba n'umushanju wa mukaga no mu cyara nishabira mu cyara nabacyara bona harumuna ko muju amen abantu bona all females at whatever level twatubina butukumanya bine challenge tuba mentioning abatakazi twira bunagamba ko prayer request zibata sand tushabira nyowe masiko abashije nyowe n'abashije abone rero tugamba bine challenges namaka ekitwakwira advice abandi kugira legacy nkeyitu ninga ku kikopo abina abana mukaga mande bashabira okubanza na no mukaga abina abana bakucyara batano abina abana mushanju urwo kubanza okubanza no wa mukaga urwa kabiri wa kabiri na no wa mushanju kityo and it is a family. That's how we have done kugira ngo ruhanga atere buri gasejo kutari kujiwishinga atari action yayo turukuhendera ebigambo byo byamuheru orukuhereza obuhabuzi abantu abatwira ha TV nbakureba ebigambo byo kwenzire ngwense ko abampurikize kandi na Betty komujuni no kushendekerize na timu yawe wijana yo mwebare nkagumanye nekiroto ndukwenda ngo
nanye za porogaramu egi ngira icyo nabasa kugamba kakuba harimo ibyashoba mu nsasire but nanimpura nyine kika mwene natungira mu gishogo ninge namaze mpabure abashisha nkanye kugira ngo abashisha tukunda abakazi bitu turi kubakunda nkuko turi kwikunda nkuko Bible iri kugira kandi twabakunda nkuko turi kwikunda ahubwo umuntu akatera mu birugwe ntuyija kugira amakamarungi ahubwo bamakana gatandikira aha bushweri then tugire ikitukweta love language kugamba ururimi rwo mucyara wawe arukwenda kugamba ururimi rwo mushija wawe arukwenda tinyine time kushobora 5 love languages rero babase haro 5 love languages yes please outline 5 love languages omushana n'omukazi zibakugamba bakihaho ibiri kubi no kugira ngo bagire umanye omucyara wana n'omushija wawe love language ya touch love language of touching abakara abanyankore kuya abana ihora nagira ayerabya ibegara kuba mukazi we that is a language to show that you love each other barukurya kwata nkeme inyama ajondisho the love language abashija nimbegesa kugira that love language then ndijo touching then ndijo ne turkweta affirmation umuntu yagambe kintu kakicereza yatese kintu kahuru kwatanise nawe affirmation yagambe kintu kahura no chagira utari kuchakanisa bene yakashatu ni gift language of gift tukugira ngo bagure bingi tukugira ngo bagire icyo bakora ogire cyo akanta kuwaho umuntu yana katambaro mushija haba kaza katamba n'abakazi baka love ejo egume abo kuba love nekura so love language ni kikuru okugira icyo waha okugumiyeho buzari then nagamba affirmation nagamba touch nagamba gifts ikindi na touch gift ikindi ni bitano ikindi cyayo so ukukwata touch then affirmation ukugira ngo ikirize kiwagamba then ukherana uturabo then no ku appreciating aboko umuti tu appreciating then ukagumizamo ukagira umuntu ebyaro gukora byona ukareba ngo umwine I might not explain them very well kuko nakubinigizire konka love abantu bingi ibyo bibaremire so n'ikintu kikuru ukugira ngo obine mweno beno bimanya nangwa nyine na measuring test yutukomshija no mukazi kwepima rero kamanya love language yo mushija wawe arukunda ninge yo mukazi wawe arukunda kwarabe nakunda ibirabo ukabumuha kwarana nakunda kwatwaho ukabumuha kwarana nakunda kumwa appreciating ukabumuha ikindi ni kinanye biro ni acts of service uko kubantu bagabura cyayi utashitamaho mushije mukazi akareta cyayi akakutera mushwara akakwase chiko ni wogere cyo wamukoreraho yes nyine kashito kushitama bakavuga kanshi no wari mu acts of service cyo natandikira n'abashije to contribute acts of service ni ukugire cyo wakora rero nawe kamanya ngo uriyo nukora mwene mukahwerana mwamwe n'abana yana yonsya yaza kugabura umwana yabana arbize ni ukagabura nko mwana mati acts of service bakureba nko mushija wecishija I'm talking of modern world mu challenge you divorce kugenaniza hiko not in the past so ikintu kikuru munonga yes mwene bwo buhabuzi bwa twena wahabura abashija kumanya bakazi n'eminyeto wabagambira bene minyeto no kura abazire babo okugira ngo abazire mworobera abazire banya bo kuba bararebere nababikibakiza kunka abantu abingi nubagera ngo ubone bamanye kutukira recently umuntu aka referringa
umwana we no mukazi ati ni mahoro kansara please help my son no mwana in America atumurebe namweta namuharanki nagamba nawe no mucyara we konka nareba tanyifire umwene recently abazirebe bataha samuheya ntikwenda kwagamba umunse ndijo banterera ngo mwana agizire ngo bakija bakureba nuko nuzo ahero ngo uri mugurisi ngona ine cyo kubagamba mwena abana they of konka bagera ngo utamanya mukuru etine mukuru genda wabwira so eminyeto unkaje habwire ngo yabura mukuru genda bwira we need old people abari kumanye birho bakabahabura sabana bahura bazire babo babone kwangara umunsi ko kubibure ko kutugambira then abacara borobera bashije babo of course but people misunderstand submission oshotunoza nkano becarago bakorbatira no submission is to kwehamburinga bo kuba Jesus Christ akagira ngo tube hambo kandi ko kuba hambo nuriya nabahambo so twenda tube ntufuruzana ato lower level konka abantu binja bashemire baha bagira ngo butabakuba nico marriages uri ku breaking ra so niyo kinakubiye nimbagamba konka above all bagire communication iri kushisha maka 85%. Then bo babuzuna kwire then abahereza be kanisa bagenzi banje kongera mwamane cyo bakweta pastoria kutayira abakristayo kumanye birko basasa kutari itukuba nito twabigesinga ukazaho tini ko mujuna yendeke first listen we have failed to listen umukansaringi nitugira ngo turikize cyo muntu ari kugamba ituwe umwanya gwo kugamba we talk more and listen less abahebembize be kanisa ntugamba munonga ukukiro kurikiza and God did not make a mistake akatwama twabiri nakanwa kamwe tureme nundi mingi tugambe biki unkweche nkituremo ni advice nakwiye yebaro nogo mjenyi witu Reverend Canon Hosea Matsiko Rwentuha owacha muntu erukushango mu Rwongera Kajara district ne yantungamo kandi yagambe kigamo nango yanyusiya cyahandikirwe cy'imperize kushomo bwire bwahwire ntagira ngo rahuka kurra konka yerinde kurahuka gamba kando yerinde no kurahuka kunyiga so nekintu shukuru munonga kwishuka ngo yena matwabiri na no mnogo so kurra no kukirokura kugamba so omwahore yatugambire bgambo bironje munonga noronda necho ragambe ho necho rari kibura akwabura kimwe cyona nono yenda ngo kimire so mwene munyikirize ntabigaraka munonga unkani impamya ngo warho kandi tuwaguma nko kuwabori program nareba hindukire twaba turi omwanya gwantungamo nko kunagambira omunsi eyacha muntu mu Rwongera Kajara omukaya kanoni no mukazwe kanoni aba twakiraje batuganiraje twashemirwa buzima kandi program yegire bahindukire nebirho burizo bari ya Sunday shahina ziciro eshegarwa mu rwa kabiri shamukaga gwihanga haza umubwirobo Kivura Girls Secondary School muri Banda nabo barahututamukaje nabakona mnonga nagumande betko mushuni nyini Emmanuel Muchunguzi aha kamera Gerard Katsabe Prevence Akampura n'abagenzi bita ha team yareba hindukire mugumeho esabandindire